Obureberezi wa North Ankole Bishop Stephen Namanya na Simi Mumwena abakwatireho obureberezi omukutandika project zimwe na zimwe omuri amashomero n'amarwaro. Bishop nagirango batwire batine marwaro garukumara no ayongere kusima ekitongore cy'amabati cya Uganda bati okubahereza obuwezi bw'amabati. Shakara tukoresha amabati 2022 okushakara eirwariro amabatago hayihinka kimwe cya kashatu ninga icweka 30 arigana n'obuhwezi obutwirwe banywani baitu. Health is a major issue which we have in the country, and with the fast growing population that we have in Uganda, it's not only the government that can be expected to give a hand. Amarwaro nagaitu nitwe twine gafa ninkentunguka yona nubwa kuba amashomero konka abantu no bengi endwara zikanyiri konka obuhereza no bucyabwa kuba amarwaro tugarukumara. Twazo mu Rwampara abakristo banyakaguruka rushanje parish aba bashawa okora imirimo yarahanga hatarimo kwebaganisa ebi byagambwa Reverend Father Pass bakashaba mukama obuyabaye bembera ikitambo cya misa cyo kwakira Reverend Father Bizimungu obenaye bembera eklezia yanyakaguruka mu Rwampara. Tata bakundwa dosha kwebuza omushisha nkogu wechitinisa kwisha kuturo mwanya ogu okumusamuna irikanga nakora obutumwa na irikanga okwe mbarwire naza kusiga abagurusi n'abakikuru batundisa amasakaramentu n'abantu barahanga nahurikizana nabo abine bingi ebene bisha kumugambira nobasa kwebuza omuntu ogu kirikita ine tata abakundwa omukoro murumogo omwe nisha kurimwa kucenga kana abayizira kuno barigire mu cyeka byoro ni mayewe mukunda kandi mukunda senteje mukunda chacha yanyu reka mazima tongeke nyaruja ruhanga ikatandika umuriro kumurwenda 53 erihika ija ya za enkane za rwachi tunguru hika niyagizire kumanguri kumire nibiza kuoroba agete nine ngo bati kufa. Twaza kanisa ya District Cathedral aho murembo rwambare kwebero Bishop Nathan Ibrahim batandika kiterane cyeminyeto eki nicyo kumara evero bena mama Janet Museveni yebare okwemero kabama wihanga. Ikiganiro iki kirimo abashongozi kuruga umurembo rwambara nahiru yaho nangwa nahiru ya Uganda. Abukaye karise yencha bibasuba bencha bakozeta bencha nolwesonga gomsadali eyo lekinga shoti omwana wo omwese muno kumwana agenda ko bamusogwa amanyi munyira mukamafu Yesu. Abana bakurengo mu 15 na rikakaga ikanise izira hansi hamwe na higuru munyambasa kucerebera ekigendererwa abari mbagaruka ishomero ntuma abana bitu kuturetera za degree konka kitangizo mu Amerika omwana agenze kugaruka muka ishaka mutuma kureta degree yiza na skati yiza na blouse atero na wigi isha yagwa hansi yapachumura benda basigazi betu bamanye ngo ntubatuma ishomero baturetere degree diploma na certificate mwene cyane cyemyeto tucitire omuburizi shuri 11 runyirwa mwenda hamwe no ruyi 11 okwikari 11 ngo musigazi ayitanise ne kibi. Aba TV West ndisenyomo Gideon Anita Tukunda na Paul turi amureba.